Oi, malungil beserakan mera. Tirogul tira o kiagara TMC. Merong mama mo sa bedel. Yukulmutun me gasawes. Ma program mo Dios isiul. Di el talsigang malu mo talsigang mateto. Agi mo review ra last year. Ngaragel mle mo club el gul tokoy. Le TMC ra era bon mereka arak. Amil tigireng gel Villani. Gel ngara witcher ngal rom tera. Mlo kotel klo a impact ni ra blur belar sira last year. Magi murai gel uldas gi mom das yung nari impact ni belara 2024. Ek mo starter segi de adu meral mo guktia gim skip pagi di continue. Ya kama ulungul ro ko ileng mlegaris mas mabeserak magiguk mle enjoy ang lagam madrang aklam akmuto brenga sulit tirge ro ko mle okya kam regal with the rock. We've been here for 7 years. Mong way ay gide Kesolei gida ngwa olgong sa Jackson. Eged mo sil tele ra urire ma olgong le korba jak. Okay, Ma'am Saule, mora idung malungil swel mora Moses Kambes. I say happy belated New Year mora back other Palau. Tigal ngara Palau tigal ngara outside. Kami rubah ngaka ble spend the holiday ngakara blura Hong Kong. Magkukwadi tibil mas kami ba koro overview ngakara experience ngakara 4 days ngara Hong Kong. Hong Kong at our time tangara winter season. Magagidele temperature siya murtra 60 degrees sa cell modia ka sil se magisa ataw alubang sa selyolteng sel drop mo 55 degrees magida low jacket ala ka freeze rin man balgolt. Anyway tigida block patigir ngik mas Hong Kong tourism arrival per year murtra 35 million. Mal obvious like por ser mi rubage kama man lekira holiday inn ngara Nathan Road, Nathan Road famous. Toka shop ngi ma restaurant da mga tial food traffic man lo close mang tore stobra traffic ramlay ngara food traffic direct diriga maral wall to wall people. Makmase maral obvious makmase Hong Kong amaral center roguira Asia. Ito ba nga stock market o ba tourism o ba nga banking tiagi direct piltigi mi rubak direct center arts kama mamlora imora gallery tira all tagi rogul art el ngara display direct for sale bato oti tagi del shasing el domestic ni talading la asprable mading la mati tiale canvas mangora abstract di tianga lultura 3.5 million el murteng imong el direct gora abstract art el mura action at $5 million. Makmo ba tarami sing rigida other vela. Hindi ang US dollars. Ito nga action international Hindi makura imura light ball bal at tilaw trap tuluk masi. In other vela we rek tara mo attraction rigid. Agirel nga ringa National Art Gallery rigid. Leng beto ka artist wasam adal bay ma ngaringel buigray maligil mal mudura art. Leng gida bodosiga art rigiden ekal makasaya asa dalo art legal legend rigida kami ruba abuto sure matulay ma maduriptal ma oli grayda balwo alat migay kay di ba uwap hindi sel kelta makmaseng okmong ngaringia government subsidize sa imora a building erulik musikmil artist mga art kami may moltrau mal ube eral bol moltrau gada charger tourist el memes eso lang bid engel ko tel highest bidder ang ngu leng dial nga investor arta amlam tirik mo se acceleration rate ra agagidele arta almut tangarababra o mga udem lotura stock market even bitcoin mal mredel mo ra kumestiga dulum ararwa gagidele gel artar wa Vincent Van Gogh marwa Picasso at tigedi imol di giterel yang $50 million masaguk tara uldas wele piltigir ngira kar Hong Kong amang anyway aktimora tapik na direct
el tiang ako ra aktirek el melesang ra news direk el one time kami adra tia bela wal amle cover ngi el tiang atora demographics ngari tara adel study population emla tabdi opinion ngi mase betul ra gidel industrialized country a soal mo dame a demographics ngi len demographics sa tiagita definition ngi population study telal ad telal clear telal ad namo old age telal ad kirge ma tigal old age telal udoda lo sugra pension fund telang at muul mo o support tagal pension fund ma SS matamulgok ma seblura syabal adol dangalengal le old age man namo klo ar ella man namo sa ano po kasay lendan ngarang the cost of living anal is ar ad mandagal lom ella mangbutokol ada syabal tigil ko ra senendang jagal biila namo ke avan al ubet to rent tam gerel blay edo ger trip mo say I have no plan to having kids le tial cost of living amla le iserti asina man direk el budul say at one time am le one child policy elatam na change ring ileng alomes ring ya trend da swal mo o kloa ruba ka barmaas ar adal met mura workforce amra mamakasay kami ruba ka ulak direk el mentioner tia ya adal belaw direk ngas mababdul ti Israel le out migration amal klo e balgere a role len ako mes ring direk el cost of living ma another thing betul kita ko rati kauat mang dia kata sal role lwa angara mo mang tara rom kasay kita akmong trend na continue kita mo extinct ra another 120 200 years kita na mo extinct mangiredel government tagirom da so gagil tora demographics di ngara solution ringi lagi redel mestria ardil mo el mas gidim el government tamskawa $1,000 they you sell tobra gagidele hospital gidim mal telmera MOH tamskat chigargaw some kind of financial incentive le tamdek mo siya arola expense adom makrora imon ngalgal tolol mo adalte it's a lot of money if you're lucky ang lagay madiyakal get in trouble you're okay di involved by drugs and criminal case and guktara expense legal dia kam wes imang dia mo nang liya pa klungel and so it's to have children these days is a risk you don't know are they going to be good citizens are they going to be liability to the community mang sige dia leaders kita kirel mal lungilo mesa demographics rigid kita laka ketemu direct mo da amel wa ada syabal sige da tapi nga ke hindi sa lor nga ora ito ngora amle macro happen ra 2024 akumdas of course in tel senkyol ngilu tel belao ngul mol ligay akumdas total expense al amla brega record mang sige da lakora highlight do mesa tora politics anyway kita conscientious ra next time we say how do we control the expense maradal maubul ang ari ati little bit kalmera o ang ara schoolir matamo part of the process mendiakal ngara dynasty so bahuriping ildir mara marmete tabla take over ablu sige da topic na ko man masabi kamera o hotel de swimming irmão miduns ara siltara diam Hindi ready mo. Hindi ka sa uko. Wow. Alur ko rin karoba ka, amral, dalbay na. Kimbar nga ora weekend mo ulmes. Hindi ka karangal. Hindi mo klol adal. Ako mes sel meeting al tablaring eh. Hindi aktul mes al disar ade. Hindi mo klol adal di over a 50. Ladim na imol terung ang ara under a 50. Mumral tegil to de demographics berko ngal kalau buku kora au erbalau show nemredar bulis asyaba u aislo asya bek bilur belam nariar bulis tatama asyaba itirga dia dil bulis te bulis lo omde mrar dangre de mangara ablu edireg bulis il mala census e bulis lo
Tsekarasme, mara ituut, maigel kura o nga sireng el tukura belum tedim nangi. Mengosem sel suku menguk tu awaya dengarin. Isel lol kun meram lego kalem station am lego kam siam headquarter police. Itu mereka semua lo itu mereka senta. Tedim meral mongoat. Meng kalau tu tidak era kumes, meral kumes al disira rangers, cycle state, magusar police, belau. Enough. May gida by ultir police, for example, awangar ba edel koto klol blura hamlet belau rogin morio. Moriar war bus imursa al mardil, el meral holding ran adra bekel seals. Meral clear adra mar argu pesen maso isora blu mar sector meral clear ma modesa to ta adra omenger, wata adra assess wata adra la wata sel imol blu. Niya moria enough time. Ibala census mendiak el claim mereka dola census. In fact have a current running this year other rule was itu telar ngal ko tamgra. Das segida imla tokol ke dalam das swingil. Ungule tekker tegi ku telngara elal tora drax diga do mai tekler. Kabong Kambes. Dia kan interesting al blura Hong Kong. Hong Kong even though serman advantage ringi atiak medra kol belura sina tokar adale makto industry ringi di Hong Kong rival ra Singapore ora tokora economy ringi ma industries ringi la ika nga dia ka Singapore dia ka natural resources ringi inding sei gidel kuk tira commitment ra leadership commitment ringi mar adra sel belu lo bangkel tial wasing adam itu tel belu dia kalau sesar gid ang gilid adi imol mo tilil tiang ada educator ngalagede ut moklam sisi ula belu anti corruption practices el most misi aiga kita gel kora di suatu lo mes lo asing ma dia dilige I mean tel belu ra Asia kada mara Taiwan dire kam iba tong klol belu mal klol belau din tiang ada compare mo regal major economy sen kegere etemel makasar ada ngi hindi ngarnya TSMC ngi ngarnya electronics major tia airline ma pek patengela tangara tamla mobile more high tech and service industry seral isa nationalist mera Taiwan Shanghai Sek mle 70% al agrarian economy wal tadi user sem karang tilga gid al malklo dia mangral Hong Kong leads the way ndia ka dil Asia ma blul adro tila tetila mral economic dia ang akumdas wen dia ka dil Hong Kong Asia rogira mla develop mo almost en tourist destination ablulad lesel amle kera huiriping medle rule boil huiriping amla mo dingi mo kera San Francisco dingi mo kera New York regel kuk unfortunately mal ngani abluran mabul maraw hindi ket projection sertir ma a plan sertir di gidal olo mai sin mong eme am satial el huiriping develop faster rangi dit toy makumda sing girel ngani ap olol goriang yun mang kita problem kita dia ka economist gitu magriyo mo rose hindi dia ka ngaral blood relay mang makumda sing malungil subject el gida den motatsiri sel de por sel tokora asenkyo yakbal agrir ka dimrala olbira kalulaw ma mora executive branch mora third generation an mara legi da mon modia se afford tial sige da kukora kamitrage adir gani alas ter kamitraga en semduli el bora ngirma why say malmarang ngaka sel tol with the mention at that time plutocracy which means the government of the elite and the rich akmal tiga de sabelau el mo plutocracy len al why say en motor gida ka iis like mo sit na mo da sa edel participate ra a government rigid len tianga if you don't have no money you are nobody minar mo
sedang nagada mora school mala PhD tir ma MBA ngara MA ra ngara KLMA et mora arbail en dia ududir en dia partra elitra Palau mang. It's a dangerous dia sa del morngi. One more thing about Hong Kong like you say Kambes marang tirma agigidele Singapore ka to re langal to compete as Malaya investment rarat di sitila orang dunga marang aigal Asian countries na magis indan ngarang to marang progress o marang ungil life morar bekla ada standard of living but tamas spend udir harar adel limos kal run government till for the purpose of serve our not to serve necessarily elite but to serve the people mamutra Vietnam narang ya makamadre gi ad wala Vietnam asarang udra development ringi aigal hotel ngaringil 5-star ma may atamna lagi sa gagi de history tir ma museum aigal rogul buru Asia mlam gi sa economy ringi gitera dori some years tadamna ru erti kada namuru riul something is got to be done right hopefully take the next 4 years or so let's do something radical dogi sitian bulu sula dia kam sula ra malungil subject hal ko di olgiun mora irmang ya nga tapi nga eden di erungul ko tapi nga so kalo dakal tilgi bil kaubu agote nakaw sa omesra 2024 il kotel tilmalarak atiagi agot adal ngarengan ra roya kar adal math mataat o maoya kam kitilgar sel gumesra record ra aldisela adal ngarengan ra 2024 el amor record ra abulur bela ya kumdas selongerul tapir ngaka ulma kumeseng il waseng mal mering rak adia kadir lul muadra ada loles seperti el ridar ada limodibus ma ad matat maklawat sel suicide komengel wasetial mrogor rak 2024 atelol mar ad mengap setir saya koter according to a news report my get record the blabtik nguk ngarba dirga ka arakal waisi Senlor Babar Raka, I remember a 2021, il mora 2022, direct ngara 5 and 6 ada mga absetiran di ngarata erura. El atia di tarrak ng waisi. Musel bodo meseng mal morra or ngudul wasay. Ngarangaringi mo ulung waisi. Esel elak na mo madengel wasay. Atara ulay kalkol kaps. Amakit kal ngarbelaw. Usulam kitilkan. Elang mal berkotak lo se betul kertirga kita adan mo idere temlo mal lo hai. Meditin mapstir mal nom kita ndira ngarang mata tingri mo ngapsetir. Mal kira lu tusual esel mal makita rong kuringil to kami arruba. Kita am katalat namo kita dari. Dimla ka do sao dari sera time rasenkyo. Sel time radul sao dat ko murar adan mo urut tel buluat emrul alla ultau talla buluat dimna kam sadri misal dolil trarat indimna ka dolil trarat lultu awasing tiga ngarat temla ngarat mamrul gira buluat next 4 years maul ko betul mo mengkedi mal di urut again akmo mo melekli akmo ngena ngamo mo urusar ngi ndig di sen kura adlo garas klausa le klauat ma to raw do marmaraw akmal makita rong kuringileng gina maral mom lom sarngut mom ngiga alube kita seto kita ama 2 steps forward and 3 steps for el maruriul mang sel ko mesringi sel malol hotel tiang tirgal ada mereder kita bersecurity ratal bura na memo eso is realmente ngas audutir ada ngas audutir tirgal ngarpa belat mar ada loro kabelment loro girir iti alpres ada mo ngedel ngas kelau do mo masarung ko lego so kalau kaya kami ada pela wase tirga kom lesen kyortir mo ngas audutir ya ko kaya kami kar obiso se kami ko ider ko mal bakeu mal dia kam gereu lesen kyor kami mo ya ko mo ngas audutir mar ada loro ngar iti al talsu ko ada balam kara leng ngaka omesa history bela lulat
Aliar ada beral mon mot murgandir, itu mungkin sudah mengkuadar kemudian mered. Itu asen mal asan guri, ngedel time lo ngas audir, ada kabelmen. Ela lo el tiagi del, ikat to ngas audir ada kabelmen, mal mered. Tikai gidel mered per security, amla ngas audir oi temiu. Nanti namo pan namo to kola erdan mudingil toilen, kitar mudeng. Ako kumestikan ngalkekel. Ngalkekel ngalkekel. Tui ma ngar krin mata tui mi wa ra ulau sekle bese ya ko meset tiri wase tiang wa ra future tiri makadiak marau madiak mete o madiak ngar wa lad mako ngal ke kal aku mo lama mla ada bekra o ada print ada o masholen mal asal ngur ngil to koy mag ulak so al malo to tiang yak malo ngiter kemi ada perlu belau lo se mo ger trigel adam lam ngapsar ngilkir am lam ngapsar tir mal mring toy im namrula la el girel moria autopsi tigel adam ngaps mrul besalla tian nomre kerra ede kol tau termi tigal adam lama adim na kol tau sel la armi mung de ko ngal wasigid namo beo takla adrigid na de modi wila ada ngilkir am ngapsar tir maktimul marsegid Kalau melangwang ngui sendiri kau dah, tolong lihat tu. Dia kamu ngari kamu sudah bersama dia sendiri. Dia ay que me diré que es mal importante el issue tial nombre que raga. Especially a tocar drugs. A tocar drugs kada mal de tial last 3 months, 4 months. En igel maklow el drugs lulla bar adang ras ko gilmei. Kita all selemeng 10 grams, 2 grams, 3 grams, hindi tiang abondo. Tamna mo sa abondo. Mang klo ase ba kreng al wase. Katangat telen arlo enforcement tirki tamlo sa imda matri tirki. Hindi ko at the back of my mind ko say kalel ko laringa direga liu tir so is el mo dia kasi imda matri. Hindi ka kora ungil lo musube mo o confirm ay gal toko el doreng sa blue. Dito kasi sel dora ay gal el baby ra blue for example en clouds pel ay gal klalo. Setar information maral ulgum sped maral tier 3. Maganda mo matangalil kasi maral tiang dia di lorior masya katara. Hindi rin gali ngay gid el baby ra state ra abel water belaw adile gamla so is bitial makita klalo morar galigin setan sel tara mal kum desu ngil to kasi al sugo ngarngi ar el smer e soril mo dia lo sper tial toy ngarngi aten wal se pedro den wal morngi kada morgel tang segil information available in all time ngarngi india le kwase imagine ra imol tulungal ko ngel main breadwinner balu ngel ula karra ngel sel dolong okto al ser tialigang mitut selam mitut ya abil marangal gela opri mang matara cold social issue nga senggira del tial tokoira drugs adia dita kata smisi aurior ra border silo se border tokoira airport matokora post office matokora ang amala ala seaport Kardire kas misi aurior apply. Ador apply, ekado engar la Ministry of Health ma igel relevant government agencies lo say aduk magarar tirigel emlamo o soril to vertial toy ngaral ngeso ase man. Kita kumdaso ang hotel maklo to. Ti ay kita ada 2024. Ang tukod lendire kang ngari igel el dal ngareng el ngel agal maldulong na ela stilang na seltra. Ay gek tukod Magkatawa may salo kasi, ang aramong esel na ito ay gaigin. Ingerdingal karpelaw. Ang ngaringiyan at rangot ulblu lola balmay. Mangbulgula kasi, namo dia katilgit, nangariyar at rangot ulblu lola balmay. At rangot ulblu sa lola balmay, ito lang obraw at ang makloli gaigin magkitil. Ako mula siyang namo girel aureor, heightened. Malubal sugum amle, kengilo remote try air mora 5 am lamagay mungul mora 10 fight it kat to
Oy, kamsula ka po eh. Why say, nga ka, at tigit ako pinragel, another way to fight drugs from a different angle. Kada fight ringi from an economic standpoint. So, the only way the fighting kada stop consumers. Let's say stop consumers, dili ra mo dia ka makitringi. Sige datar approach. Now, how do we do it? Girel mo ringi sisil campaign ra radyo, ma TV, ma iban kularan mo just say no to drugs. Di wasele programa na Nancy Reagan at mas just say no. Ese ko temle klo effect ringi. Leng ngarang mnesto bragel tigel ya young generation il mral mo mo consumers. Kadi ngara it's an say stop ringi say. Makumda sige datar approach sa ilong government. Start a campaign mas just say no. Mura adra look mas gang dangerous. Tigil adal mlot muringi tuwa badam tamera abuayak mas nga ka amlos be ringi dik mlamura rehab. Mak advice sa school, don't get into it. Lindang ngarang, when we cut off ra magit, kita cut off ra a supply. Sige daw kapinangage, masulang. Hindi ako kamsulangan di. Nga ka, omdas tuluwas eh. Hindi ka lagabulong ada, ang watalbon del melturing irbela. Ligureng si Tirigel, maredera Panama, mga rale, kabamita Amerikala, malwa, si Tirigay yung ultua drak sa mga matawasi. Mamstop lo spera me ako terklol magit. Tiga ultol tu tera blumi gumiwa ka darira mana makitirgal imo society. Mang kadim imagine ra adal yung talbon del el aisil ngul merbela kita dia mo 5,000 el adal tiang bulgo sigito ro diwa adi smer ko rogui. Diga magit, diga dia ko tiga ada tengral adal bela involve sel urior. Hindi ako sa turista, el men ang el lotrura hotel, madias el lotrura ara. Gira el deeper. The local market. Tiyan monda gira del CCA. Abli la pulis. Kabo ang Kambes, kau pura subject ro. At 2024 manletlo beto ka happen sa 2024. Nga kaswakal di mo mes sektial 2024 mo mas akal del tokoy legal kal del tokoy impact ring adim nakadil 2024 beyond ra 2024 meral 2025 el moklukuk negira mo mesra ako mesra ngilway sige di waya imol telelug kung wapat mora balngene oiti serrep selbat mal ture ngala ran nga ripple ang korang oyu korang arteloy sige dia tele la impact ra iga el dagdil dim nakdil sira tiar mamre karak may 2025 mora keldel tokoy agot atokol militarization okay ongerum atokora independent media ya ongede sel tirgel nga enlo file sel el human rights complaint el mora UN Special Rapporteur Indigenous Rights. Agay gid kalday. Ilak mo uduswan ani. Sel tokoira militarization. Siya dia kadal baalef. Sesera last year. Ikata mo start el mo yung sel tal tobra analysis. Let's say analysis ra Lowy Institute, analysis ra gel major organizations analyze geopolitics. Aigal major regional my international media. Ito sparing it term. Sel para militarization ugum motokor bela sa tiagit sel last year tiagit el toya amlo start kadamlo reng sa ring balgula sa mlo ndim nakala mo 2025 ndim wal gil sa bakla. Sel ka sa bakla 2024. Kadamlo so sparing ileng isay gid el timing akampak tam lorngi Kesolei President Whip sa ndimle seral dim nakal for example tiang dim nakal sadra seng President Whip sera au labong term ra tamir mangsaw en siya mabier el mora Mark Esper then Secretary of State lo say may develop ay dual use facilities ay gel nga compact
Amerika sa gutmok le civilian rebela military Amerika sa ilitmak lo pero airport masiport mabebira pas rebela ang mereka termara aramang saw ang yame administration na surang dia kal dimle Taiwan ang mal sisi au rhetoric ra tumi akbisa pula sang sisi dan dia krang sa tami machanson Toribiong tirgal bebin blamal kolwai sei sisi dikan mel mutel al 4 years el ngarngi mendira kal laikal tigingan masina say igar was cyber attack ra internet ana igar belaw matokoy ra senkyo mendira was say tirga al adira mo interfere beto kay gito ko ra analysis ra president amata durar ar FBI kasi ay hindi ko ngay merko may kay gito little YC o si sul time na-invite ra military set up missile battery ra blue belaw o sepa ka missiles elo o mo sa rangkle ngaring nga ikel testing nga airport wa Patriot missiles for example so ay nga ikel activity plus at repair airfield ra ngayaw mablilyo maklol gitial next year ang almugtol ang almugtol moklo ang at takoyra kal soldado nga rabalilyo eleng otrula utuma to asem mo mereka negotiation ter abi mrur sel kirin mrur ni utto daw hindi kay gidro rohu amla o tilo sa bela ra tura kampak termen dire ka klo lom sote na maurior ra kal soldar sa blur bela dim na morngi el mokte gargi ob ti tri soldar am kamadal me makrakatal am kamadal mer bela ay gagi del ngara ngayaw ma angarar ma tol exercise ma en na manur bela say gi dia bulgul kyal militarization dim na ka desa eli alubang sila kwali foreign ya malwal blur cloak tiat to Sengrang kalau miskin mau keluar, aku merasa in the next 10 years to 20 years, sel cloud part of defense American, strategic defense American, in ngara Saibal, Tinian, Guam, Yap, Palau, I will continue to be developed. Tamurura airport travel up, Matinian, misal sabi, ay good. So igang for the next 10 to 20 years. En kloa activity na maligil. Direct wasay gato masakter mo klu President Kusel Boldo orang wasay. Presence is deterrence. Wasay kira patra US homeland. Wang aku interpretation nga kasi philosophy of president wasay. Kira Amerika la Federal Republic. Apela mong republic. Kada sovereign countries hindi ulas mo ikadiri mo hindi ka independence kada foreign affairs lagi makaspisyon lagi nangangi hindi kita sel ulas wala president lalo mas lagi kasi hindi ka independence lagi kita Amerika na part of this homeland say kita kung mas lagi ang ulmo ra 2025 man block club Mulmo raw RC, el maran may hindi mahal ko ragid subak sa 2024. El ang ulgum ka mo o ba ulo sa lasi mlo o ngara mahal walo ulmo ra cloud ko sa lang sa lasi 2024. El akad mo ra independent media. Kadmo independent media mong for the first time akmal mo na kasulang karuwak. Ngirma 2008 December ako partla tiya belaw tiam lo mera December lo mo 16 years el karatya belaw esera karatya belaw ya para horizon adim let 2 years en mo October 2010 en math fall Island Tam sa ulumura 2006 mlarngi full slate of reporters setir ya Fermin Mariang adire lamlara Saibal Merbela monglo editor say uri say hindi nga kamali lani ma Moses kauntere pamam tara gi mawlu sa news and menu lang akbo duli say al
2024. Independent media blur belaw. Apa to kargal gel belaw ulmirel nga. Mga bebira arangayas kadang blur me bagi kay nasiw. El bill de develop practice la media. Seigi del tel mo mesrengi adia kal nia media aiga. Sel mo mesrengi ra tel mo ra lastir. Sel mo mesrengi el angal mo klugu kul mo ngias tirige gibi. Kaya nga te kal mo el buigo. Ya kita ko otir ka adal pai. Aklugu en tengah-legal bela, ngalgal bela, antal klugu next week. Ngalgal bela ora wakta kamera. Maro gut laksan emorang rundu. El mo videotape o rut tertial salala tarakot clown event mengira bela ra beklewarak. Inauguration ceremony. Segi dia dura media ngara dura bela. Katemora Island Times. Maria Samantha Iyar, ani olgarin nudo sang ngaskul Taiwan melu elang ngaskul mong sang reteme melu historia borha. Tirikai kita ngal menggele summer Canada PCC. Tirikai kita sel gu klora la alel mal mo tok al sul tirikai ya mo tekkira ida. Katemera atya belau. Ngati mal lugilarang mamra ali lai rengila. Sel mo meseng imbak keluar stand dong okorsi. Ingkay jam na madalat ya belau. Lepu meseng lo asay. 16 years ako ngira mga misaksel te alla. Tiya gida te alla lo lati lagi na. Segi dia impact tiya gida rakrak 2025 daga at mesa. Sel ngiak klow mul mo ulit tiya. Asel lawsuit. Of course seng ngira ka court mo kada mesa atlet tele alla among molo mo. Hindi saya ngolot ako mesring ilo asay. Independent media rabul belaw has come of age. Sel like klisiel a media awa ko akmok mula say in 2004 to 2024 mo say gid nga ulo per dapat sila ay imala a media independent media rabul belaw. Sel long eder gumesing hindi loop at 2025 ideal cloud effect ni mama ya. Tirigel ngal tetewi del ngal kara high school from 14 to 18 years old. El release el complaint tertir e das ringil mora UN Special Rapporteur Indigenous Rights. La UN. E say atoko lo ase amerige la US military am la violate human rights mam because ay gel ula environment nguat mangat mo klay gat to rakal so daw dimla ka bol gerkikla a livelihood ka mam masyugang ka mam maset ka bela ka mam ya ulo kaseng pla effect say selvo ko mesra bela on me el awa maklungi wa maklungi tagagit en sera late 60s tanaw sa takatotog ra college 70s el mer 80s apelaw adir ko nga self determination kasi apelaw mo ngaral bulura trak kasi ya kadamol mo inside ra compact makadamol mo ngi segil 1980s to ra compact ndaka to ra compact to ra institution to ra nuclear free related mo to ra compact ya kadamay ngayat telki belgap essay git sel zungul belaw gumeser ngi am sisi to protest or talk out the sphere, both sides. Whether it's pro-compact, anti-compact, pro-independence, the Commonwealth, active. Sel politics, sel bela, say it time. Sel what Allah say, sel the sel say, it take it about Allah bela. El mel move to ela. Hindi isang aklaw, el mladu, at ang ngarangi mandakati. Hindi isang akalmu to klom mladu, impactful, what take it. Tiang impact niya say, goal tiagil generation at tiagil kumamiti sa mga pato. Mangway algora skip para one generation edum tiagil younger generation. In fact say tilang adir ka high school age was 5 years 10 years from now yakpaset mo inspire or best ng legal belaw el metro del mo ngwa mara udurt rai kai gidel toy Mandia ka level 30 years ang mga compact may mga nga ti de maswat malu ti del esadot mo eda ka sa edot mo so ay gay gid 3 adi lub alastir
mal ubang loklo ka sa bakler ranastir ya igi dia ripple effect ni ara romes mo plugo ko mangyas sige dia Kamliya kami trabaho. Ya, karuba ka mal mengila analysis ringi. Like you say, in 16 years, ada tiap Palau, yang ada direct male, matra germang midulus Moses. Took 50 years. Lengkai gidra other news through thick and thin. Gako 50 years. Oh, 50 years, kita matengay. In news, in the news business, you don't make money. You're lucky if you break even, and think it's a passion, and you have to love giving the truth to the people. Makmal admar kami ulteru, plus ang arabara idungal mla created title show. T-shirt comment tito ko militarization Siral to ba nga gidele Eisenhower ra officer president emle one rekmase be careful of the military industrial complex. Lidang ngarang tirigel adal randa gagidele maklo le kombalil mudula submarine ma missiles ma dup ma boy sa mga rang tirige eventually tumol mo congressmen e tokor tira mo ngara Pentagon. Mga ringi si click among themselves, matukmek mo si ang kakakukme, na nga rin, esel, misal giblam bro, buk mrili ala, dom aray ka. So, tiyang nga ringi, movement tra alsel, kora na nga rin, matindi mo lab esel dup, hindi tribo nga rin, tukukmel, mo lab esel mage, whether know if it's necessary or not. Le, asina, adi ka experience til malubra tarablo. Oo, maulad ang kagidele. Since nga Francis is lakpalwasi. Every time China makes a saber rattling, amrigil ako kmel mrulabay sa kagidele war games mga rang. Is it necessary? But anyway, it's good for the country. Like na attention. Siguro positive side rin Mang direct kagidele history maklik ang mga adra Pentagon, mga congressmen, mga mrulado matigang nga industrial complex. Ngaringi ako agenda artir. Imang sige na kita watch ringi. Le tanga asina ko dia katal experience ngin la kankra travel. Anyway, sige na ko last comment ringi. Kapo nga irma. Hindi, imsokal din mo posesel girel sel goringin garuba girela adra media. Umna sel 2024 kita no challenge sel tutak ra surang alma insan sa island times. Kung sige na din ang malmukla impact ngira tetele la media bela. Hindi ang island times sa gigray. Diwaya David surang la o akolya. Sige din la rulial tutak lo say defamation til milia isela bali mas surang embrugo negligence. Nimlagal rura igal selul tv news selo say 70 million na income ringi 300 some thousand na tax ringi legal mladidak taigil deduction o kol madangir na sel lara PCSD interesting len kolhadol alakra David saya dirikal mo lesib elo maktakra mata future tiga dengan lagi, maka future media tiga kuk saksi lagi. Amo matak tengil itu ase ametet marau la bakris akan met. Asal el diro dia, media muda sel urto da news, mumda. Luego mes sel urto tak, ela kuk namsa sel kuk hensira. Island Times mo, itu kuk regel defender tiga kuk untuk klasurang le masih sebagai presidental sel. Mo first yang ara court da gideram subringin digil interesting case se gida da gido lo mesegilo se tiang mo ngara ela sel dorael itrigel ku maral melo tigal ngal to mo badak tel mo to da sa bro sa ngara gida gale tu mo to tak e su mo to tak ma maral ma bretet ma da kalmenta mo ma ko tak regal ad bora corta le da mal diam tirigel lo mesegilo se mo de sual to lo mesegilo se at least tigal ngal ko maral melo on sisi arandi lu promes rase ngaringa alam malte ra to ba tiginget alam malte lo sika atol do bara buai to ba sigida klong tutelit to in Di ako umda suruaseng
sel ko trul dosul narap tuluk rabo. Aurira 1994. Amerika lam sa akrigit. Siya amne belgul tiarro gito ko. Ela kita bay na to da berbangir Amerika. Leng all of a sudden hindi alas til dori years yung maltim na katalo dul mo karagit. Remember ngel ambassador tiro da kamentino si tira dia ka mlamo dia kalsal attach ten mergid leng. Dia ngaral bladar lil mortir. Keduk tiol nga siya kabulmente mergo mang siral ka rule sois el asel di imol do ngur Amerika global mo suseo gid mo mo sorry am lam ararablilio. You know, that's a big time mang eventually kada mo ungel tial bayo. Nga kasi kada mo imol bayo kasi ndiak kada mo ungel bayo. Le aro kulto ko ya. Alakal ng Amerika el alsil sential. Lo espera imol term. Makita record datir. Ngani atur mo lo espera ngil. Un concern na a defense ra blur belaw. Mang temlango FIB license tir. Yung lama license tir rogui. Endable il concern ra security ra akmuturwata. Ako mesir kita amaral mol atiti. Eventually Amerika lam sisi ulum di atas medel mara. Yang semua ketemu mol meldi omondar ngi itu kol kukmen marar oreor. That's exactly what they can do. Mol marar apa benda. Matano tukadoko radi ngarar pa dia katar gitu lom das buai se. El annex el kumta surya se. Sel tingi tinggal ngalgra mora UN. Ako na siko to club el gulto. Leng kita namo telal di kagi diretto con la climate change da attendere. Hindi dia ka adro sa triral mo leder kit. Sel dabo tira tuktik mo tigingin mara. Hindi siya kumtas yung mumadaer tanara ma UN ra umrel American mo na magkakarin bulo. You know? Ako na mo select. Ako may sergiteng kada mo me vertial Uludong yuri di identity kita. Malian mo tel last tingem okay. Nakasukal di review ra 2024. Sera allora lo si clela tial PCST. Ngani tablo to il mal dim la redrap trukol bera. Sera implement niya 2024 ay galul si sakar kita 2023 dim la mo to. Kotulong lagi ni loval harar ADB. Saya lul si sakar ngiti al adra olbira kulong yakar bela urogi. Mang siya dim nakol to. Kita telo mes til Amerika lam nam kita udo mo harar ADB. Why say? Instead of harar ADB, ito mo sila kita 480. Ang araw udo di rokui. Makora si siyang kaskalel tial system. Senador Almera malengel, yung gloria ay gal rokul nga kama Kambes am na part ay gal chiefs conference ra arugul belaw. For the first time gumta bringin dim la ka imol at kamalmente attend ay on their official capacity. Ang nga ringit temle rubak. Tuktul ulay gel dura buli. Dim la ka tal at kamalmente me o tetrir rabuay o ay sirwa siya gim mga luwal rakloba ka maklibela or gina mga that is gone. El asel last tagina rubak akaman mentra blilio amlaro la petition retiro todra rubak. Mase imora tokol kumdas wa aru bukul bela mo taygar rogu mo mauseleng aklugol mora tri rakal madat mo dia aru bukul bela mora bak. So makakampera rubukol bela military Amerikel, arbukol bela roka story mo na military Amerikel. Ito mo PCST. Siyempre ako to close subject tra campaign bela PCST. Headquarter tamim Southern headquarter asurangan dispute tamim dimla katartil. Ito mo matagal was tial rogil PCST lurur aungir maram kitran mabul. Kada sinubi na dalawang legal tablol. Mandim lang at 13 mil ko na si tiyak nung yun.
Ada wal doon ngasi. Ngila other shelter headquarter. Ngila misinformation. Hindi kita lugok sa pwede nga napilito orang sertir. Katapan mo matangin mo si tiang madalungir kamiw. Makita ka ma'am. Makita na ulit tumutang rin tapos kita 480. You know? Siya ba lo mo tutang rin. Sila lugar mo siya last year. Kato Christmas mo kada maruru asen sila mara presenter ngalget. Tira o tetalam tel get together ang araw dudir ro ko. Without knowledge radi public belo. Makman mo kita mo lang ako omtera senior citizens. Sera July naging iluwari on 3 senior citizens sera. Titil member of pension plan. Lodor sin mo all binak lula. Ngili trabak purneran mo na bla komi. Timna katalo sa odri. Makwasi tial government kita problem beringi. Namo dia kalau spare bulu. At least last 2024. Hindi kalau ay silwase. Ngarang morngi you know, indentures ako na sa 2024 amlet sira dynamics real out rogis. Siya ko kami tra. Ikabong ari ako lusyon. Kabong irma. Hindi ako reveal mo ra bispus. Okay, madam mo ko ra bispus mo mo ra kaw. Mula mo ready mo ra kaw. Ito ba microphone? Hindi ako nga Bokmed. Sera mande ako mes raklo ko rayakyu. Sel kotel game ra championship 3 out of 5 radon lai rai ma atiale sel all star team Palau. Kamlame sa igal mrol eder rak akmal consistent lo mes maklol ko dibul ko sa potom saklol. Isig sel team ra all star Palau team sisi. Katengay kal street el mumsi wa ko mes rai rai malbos bela di maral morbap akbal direkan maldim kasail adamo akmal ko ra tiwasing ngi mora teletail kida munira klogo ra yakyu proven hindi ka ko ra waya ikal kasail ra na memong atblo itu ngire dem ngot mok kid lungi le ma a support ra adra blu malungi tra adam at least se bodo mes ra ikal oyen artikal at do mes tito ito top dai kel kuk sabe eden musutri tiagi tiak klol maral mer ongelon pui raba mini Pacific Games mang dekat maklid el morngi dai kel klol do morngil mongil sabe eden ba klol mom itu te ku kroa Fiji ma klol marwa ni Guinea milala ngi nding ke mongilo so kumda se segi ya kumda sa tara maklo tutlel a training ma mokr gidel kirel mal gidel kut maklid ke makasai mil mura oite gidel kukti kal swado ngarap luwa del bel ordre gidel orael mang ima tokol mal di kumda suringi ndik ak matengel kita ngarar se eta atrak ko el mura adanga ura ba pon mereka makamadan el mera muluto irai marwa ngarar ini kamar adang esa ukti ka kuran der kamama nding ima tokol mal gidel spesi idengi ak di swa ka se gidel otapadi Ngaka, tapi skus ra katiagi, ngaka again akwadiriga mutu tela Hong Kong le la manle kora 4 days ngarse tora mal clol impression kilu akmase yes akmal happy other belau mal happy abulwa ka klubokol bulu dia kal maseged mal clo ay gagidele greenery clo greenery gida ito nga ratay ay gidele Hong Kong ng mal buto ka skyscrapers ma maseged a second impression ak maseged other belawa maral ngarngia makitengedel morabul at yes we do have a product for tourists at the bed ma environment gidel clean we still need to reinvest back in tourism ngirel morngia fund del wa guamal clelak a Palau Tourism Beautification Fund. Those per tagi del fund del rulibe lao mangal mogil bulu. Lagi tanamatirik mo said the best garden in the world are man-made.
we need to put money back into the tourism industry. Le maral nga riya makitingid kami rubak. Nga ra honggo nga at tapel the tourist attractions siya kadara budal nga ra Lantaw Island. Say number 1 attraction. Number 2, a peak. Sila nga ra, sila ko tarwa partra mountain ra yang mga nga ri omes gal city lights. Number 3, arwa Nathan Road may gal shopping mavulngur. Mang tara attraction kita kaya del muru la galede ultra mur tirim tuk mara magaled. Maudo da mera arogul dek dastama dastar adel ngara farm business, you know. Mang akmal butil malkura adel velok mo say be proud of your country and contribute to it. Stay away from drugs, stay away from crime. It really belaw mang dia kaldil il physically beautiful but other niya smile ng ngirandir legida ang ara tourism business. Yung ilobay le klomodala. Oy, sige. Kuman mo sa again, happy belated New Year. Dire lightning round nga ka. Ngak ko di me artial tiging eh. Sel ne tapig nga. Ya umes ringi ang el arra 2025. So ngulmura. So a good thing that came out of 2024. Wal koram lase stage il mer al 2025 el malmoklo civic engagement la organizations mal individuals ra balu aku tiomes erngi ko adi connect events ma trial gates sel sentiment ra balu so all this time, nakadabla oil, a dominating issue, which ang atarimay lang kloa udaw deringi at ako ra climate change, environment. Kadamora at ako ra NCD, even though ang ngarngi tial 10% ra tax ra tabako mo di, I still think kredil ko mo deringi the jury is still out. Elwase sel impactor sel udaw di ako maral wase ngari impactor ngi. Hindi kaya gini bro. Ya next year, el last year events, the actions, el magat moklet tilov da last year, amla at medesi arael. Mal ubang mla motivator other, mla inspire other el alrag el mo mora so is mas el mora tawara human rights. Freedom, which ang magkatakatal issue, and then oil dia ka wala ka daw sa maklol effort ra abalu el tuwa mo o may mo o tuwa ba luar wat ko ra NCD wat ko ra climate change akum das ilan na mo niya atara mo abalu ako mo dito sa idol imong el mo join ra igal kalday mang moedeli nguk 3-legged stool abo do mestre ngira el arral mo Sira Sunday yak blome sa tennis le tial program ra ara tennis alam la mo 2 years sira Sunday ngalingan grandchildren nga kal parte ni akmo magumesiri man mo maasarong ukra a training atir leng tirgal ngal gamla mo soril kuite embrala iwas aram dir mangarang ya kot sase ngarang som mo to som matila ngarba training al ngal ba discipline marokoy tememli maran ngeli maran dia vim gora di ngara bitam stop rabitang mang makilkara kim gara other sports sel itidar ng sura kuran emudut labubuwa ro la iman skareter nendiok ngemda ngir mga sola yakyo mang ngungile ka dangan ngi hindi ka menta focus ngi facilities hindi ka sila mo na ka training tirak mo tangargel mo di melmew yakyo ngi sila Olympic na 1969 Yabel, markamsig, matchokay, masada, matbatur. Tirgal mle, maduray gel, maduray.
Siya mo na kuran, di tangan yan maklaul adal, make sure tiyal to ko ya organized. El ang mlamo ko ra, baran marmuder ngiling, importante mergida host, di kal importante mergida, activator player. Ako lang si ulugom sel visitor ablay, ang aringal, telgibim na change nila mentality ra da. The last thing we do, practice makes perfect. Makigun meritiang mutul kurang asuliw Happy New Year. Kurang asuliw la Moses ma Jackson. Ang Moses al ay rokul regil tial Kausischakl. Ya mo Jackson ma atu tarang matedob. Mong agi bereng asuliw rokul bereng saulit tirater rubak. Ya urang lo sia tol gimdong. Agi mo maras yung tingin rokul ni amal ta kadil tinga. Masum su emer persuadera. Adablim siyang kiyorngil. Telgibro liak lang argid ang mongil. Say kita daw rin ari. Kuman sulang ang rokoy. Isaya kaw sila kairal kotel bilsils. Kotel buil. Real tarak. Sulami ika.